Sepedi se re ngwana wo a sa lleng o hwela thareng, pitšaše e ya kgaba-kgaba ka gare ga yona re inolla lenanego la tharolo ya mathata leo le tlago wena la bobedi le la bone go tloga ka ere ya senyane manthapama gomme re go swaretšitše. Ntate ka gabe ke a tseba gore le bereka ka line, ke tla emela line mare nna ke a bajwa a ke sa kgona wa tseba dihlabi tše di le mo mmeleng wa ka yo is too much. Wa tseba ke a swa ka mo teng, ke a bajwa bo serious e be ke botša gore ke sa emetše line soke gore le founele ke tle radiong go ka se kgonagale gore le tšwa le mpoleletše le ntate moremo gore at least a no nthuša gape ke a bajwa ke kwa bohloko wa tseba keng ke kwa bohloko like physically, emotionally, mentally a ke sharp at all. Wa tseba ke fela letšatši ka letšatši tokolo se ya ntshokotša kore ke sa tseba gore ke dieng mola ke ne ke noši ka mo. Wa tseba ke phela ke bala nna kgopela gore o nthuše ke a bajwa kore ke serious. Wa tseba dimpa tša ka nako ngwe di tlala moya o kare ke pregnant and di ba bohloko ke a bajwa dihlabi tše di ntlhaba mo mmeleng ga di fele ke kwa bohloko. Nna ke kgopela gore le nthušeng, ke a tseba gore le bereka ka lenaneo la lena mara bothata ke gore ke kwa bohloko ga ke sa kgona gore nka ema line ke kwa bohloko. At least ge ntate morema ka tšwa nthuša nka lafa ga tloše le dilo tše di leng mo go nna di ntlaišang. Ke a kgopela please, ke a kgopela ga ke robale nagana ke robale like bošego ga ke robale kore ke a tlaišega ke robale serious kore ga ke robale. Nna ke a go kgopela ke a le kgopela nthušeng ke kwa bohloko gale ke tsamaye batho ba modimo ke nwa dilo kore ba nompotse gore ke ne sebabo ke seluming aowa tše ke a bona rao tše ka moka di hlola ke tokolo se e robalana le nna e di ile damage kore wa tseba ga go monate a ke tsefele ke selo ga ke ne happiness ga ke ne peace kore ke a ke tsebe gore ke reng. Nna ke a kgopela ke a le kgopela.